ang pakalulu ning Dios. Ampon, king alanangga ng sawop. Ning malugod mingindo. Daptan misa nakapilan man, ing banal ng kaburian ning Diyos, at manatili kaya sana king lugod na kabang-kaba. King kabanal-banalan na Trinidad, igpa, anak at Espiritu Santo, miyay biyay dangalan ligaya, ampon kapasalamatan, angga king alanangga. Amen. Panalangin para ka ring masakit, itamong ampo. Ginong Eso Kristo, piyako mo rin kekeng kasakitan at pisanan mula rin ke kaming kalungkutan. Bani pakit mong masala ke kami, ingulaganing kainan at kapibabataning tao. Malugod mong pakiramdaman ding kekeng panalangin para ka ring masakit. Ipagkalob mo, ing deta sanang hanggang atin kapanamdaman, pauli ning sakit, akilala ra, king makabilang la karing mepili, ayawsan mong nuan. Saupan mo lang makatalos, king kayabe mo la, king kekang kasakitan, para king pangakabos ning yato. Amen. Talakad tamo po. King lagyunig pampo ning anak ang poning banal na Espiritu. Maya payabak po kay kayungan. King Aldoyti, pagmasasyan tayo, ing kapigaganakan, king pamipatilip ning naman na Birhen Maria, karin king Fatima, Portugal. Kambeda po din kaya katamok mo ang sariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Mr. Rico Nukup and family, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Ditz Anita David and family, May Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Ferdinand and Erin Leasing and family. Kapasalamatan na naman ding kakatampong lay sponsors, the Brother Bert and Brother Paul Maleriano and family,
Brother Chris and Sister Janet Borja and family, Brother Emmanuel and Sister Nerissa Trinidad and family, Sister Flor de Lisa Franco and family, Sister Rosana de Guis and family, Sister Pearl Rose Ann Mendoza and family, Sister Juanita Siron and family, Sister Nilda Venerable and family. Kapasalamatan da naman di Magmasusi King Aldodang Keboytan, di Erika Fatima Patawaran, at Julius Oliver Ibay. Safe Special Intention Jennifer Basilio, Midel Malonzo, Nerissa Trinidad, Maribel Bucad, Rosemary Cordero, former Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Ning Torres, Gemma Lumba, Analisa Manalo, Madeline Pilaw, Ariel Osipina and Joshua Joriel Macabali, at Alma Odsinada. Good health, Felino David, Arlene De Leon, at Baby Lauren Trajano. Para king malalagwang kapaldanan dari Joel Parungaw Sr., Danilo Gonzales, Reynaldo Ventura, Rosalie Gabriel, Merily Manalang, Bea Isabel Malyari, Lisa Manalo Manalang, Josepina Macabali, Maribel Manalo, Mark Antonio, Rosel Montemayor, Monica De Leon, Joy Manalo, Charito Obsequio, Alaysa Reintulio, Janet Lakap, Virginia Sumawang. Special intention mo rin kang Nora Samson. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwa dari Anuario, Erlinda, Raimundo, Rosario, Severino Sr., Federico, Giancarlo, Rafael Luis, Emerito, Corazon, Bienvenido, Joseph Ryan, Elisa, Francis, Abel, Karen, Estrelita, Nicolas, Catalina, Natividad, Jose, Maximo, Maria, Hipolito, Darwin, Domingo, Romel, at ding maldang kadadwa king purgatorio. Pakatipon tapo king lagyuning igpampo ning anak po ning Espiritu Santo, ing kapayapan at grasya na ning ginong sinubling mebye, ing manatiliya kay kayungan. Maya payabak po kay kayo. Pagmasusyan tayo po ngeni, ing kapigaganakan, king mumunan diling pamipatilip, ning Nuana Birhen Maria, ning Fatima, karin king Portugal, anong no kaya katamong ngening pagmasusyan, kaya palakpakan tayo po ing Our Lady of Fatima. At bata mong ngening maging marapat ni sundo, kaniting banalamisa, king mip nung kapakumbaban,
panyawata pampakalulu, ning kaya meging pamagkulang at kasalanan. Itamungan po, aminan ko, Diyos sa mapamakalulod at kaya kayo kapatad, hindi kasalang binan, king pamisi, pamakaman, ampon, king pamanyapat, king baro, at king pamagdaman kong gawa, king maya pasubat ko sanang lepat, kasalanan kong mabayan, huli na nitay panigang puko, kanwa ng Mariang kapinanmang birhen, karigsab lang ang ngayalang pong banal, at kaya kayo kapatad, panalangin po king Diyos sa libutan. ing Diyos sa mayupayan tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, ing idala na katasan ng kaking alanangga, Gino pakalulu, Kristo pakalulu, Gino pakalulu, manalangin tamo. O Ginong Diyos, ipagkala mo kay kaming talasuyo mo, ing tula ning pamandatilang kapaldanan, king kaladwat katawan, alang-alang king saup ning panalangin, ning Nuana Birhen Maria ning Fatima, tayran mo kami karing lungkot ning biting biye, papunta king alananggang tula, ning biye daratang, itiyadwan mi po king kapamilatan ng Kristong Ginume. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Ding minantabi kang Pablo, inatadde ang gakarin Atenas, kay bat migbalik no Berea, kambening panabilin ng Pablo, king pakikitando Silas at Timoteo, king pekamalagwang panawon. Tinalakadyo Pablo, libutad ning kapulungan, king Aeropago at nga namig salita. Memalen ning Atenas, ikit kunat atangalan, nung nukayo anti ka relihiyoso. Uling kabang maglakad ko, king kaya kong syudad, at magdalawe karing lugal, api sa sambanyo. Menakit ko namang metong ay altar, nung nu makatatak, ing anti kanini. King Diyos a epi kabaluan, bistaman eye balu iting kaya kong sasamban, yangeni ing ipanaral ko kaya kayo. Ing Diyos a mga waking yato, at king sablang atyu king yato. Yo ing ginong banwat labwad, eya manok nangan karing templo, at telakad daring tao. Ni enaya kailangan, ing nanumang ayibyening tao, king pamagobra na para kayo. Antining ya mismo, ing babyebye at pangisnawa, at king sabla karing eganaga ng tao. King metong mumang tao, lelangano ring sablang lahi, bareng alaganapan ing mabilog ayato, at siyamurin ing mituldong makapauna, nung nuya ang gamagluwid ing balang bansa, at siya naman ing mituldo karingangganan ning balang metong karelo. Makanyan ing depatana, banding sablang tao panintunande, at marahil malyari reng atuklasan, king kaya kabaning pamanintundo, king dalan painturo kayo. King kamatutwanan, eya marayu ing Diyos, king kaninuman kaya katamo, ang tinaning, kaya tamo mabibye at kikimot, ampong magluwid. Anti mo ing sasabyanda naman ding poeta yu, itamungan, tune, anak na katamo. Ang tinaning anak na katamungan ning Diyos, ala tamong matulid misip, king ingka Diyosano,
kawangis ting isano pamang megawa king ginto, pilak at batu ay inubog ning gelingan na pangamat at pandukit ning tao. Dapot nalapinsingan ning Diyos, ding panawon inyang ing tao, alalang balo. Dapot ngeni, yuyutos na karing sablang tao, no karin lapaman, ing payunggulot na la, king sablarang dewakan. Uling tinulduyang aldo, anong nune okuman, king ganap akatuliran, ing mabilog ayato, king kapamilatan ning kayang pinili. Minyeyang katunayan tungkol kaniti, para karing sablang kapamilatan, ning pamasubli ng mebye, king taong ito. Kabud dimdamda kang Pablo, ing sasabyan ng pangasubli ng ning metong atawo, ding mapilan karelo, mi pakaylilang masikan, ding aliwa naman sinabi ro, bisake pandamdam tungkol kanyan, kay bat na nito, likwaneng Pablo ing kapulungan, mekiyani blakeyo ring mapilan at meniwala, metong yakareti i Dionisio, ing metong karing miyembro ning Aeropago, at ing metong ababaying milagwan Damaris, at ding mapilan po. Mekoya Atenas et Pablo, at tinag Lucia, Corinto. Ing amano ning Ginu, mitmuyo ing banwat labwad, king kekang ligayo. Puryanyi ing Ginu, manibat ken king banwo, ikayong manuknangan king kakatas-katasan, puryanyi ikong kekang anghel, puryanyi ikayong sablang sundalos na banwo. Puryanyi ikayong ngari at sablang tao, prinsipi at sablang mamuntukan, ikayong kayanakan ababay at lalaki, matwa pati na ring anak ang mga lati. Bustan mo lang puryande in lagyo ning Ginu, uling ing lagyo na, may gitya ka ring sablang lagyo, ing kayang ligayo, lalagpos king yato at king banwo. Yo ing minyesi kanan king bansano, inya sabla ng memalen karelayang puryan, ding memalen ning Israel, at tutunang pakamalan. Baluta mo king Ikristo, tuneneng sinubling mebye, matagumpayari, malunos ka kaya kami. Kalagurang kapatid, ing ginuyang mantabe kay kayo. Pamipasyag king maya, abalita agpangking sinulat ng Juan. Jesus, nga na karing kayang alagad.
Dakal ko paboring sabihan ke kayo dapot, pag yung pakintindihan ngeni, panyatang ning espiritu ning katutuan, ya ing sumaw ke kayo, ban aintindihan yu, ing sablang katutuan. Uling magsalita, king kayang sarili, nune magsalita ya ke kayo, king dimdam na, at sabyan na laring bage datang. Paligaya na ako, uling ing sablang sabyan na ke kayo, manibatan ka na ako, ing sablang at tsukingig pa ka na ako. Inya sinabi kong, ing sablang sabyan na ke kayo, manibatan ka na ako. Ing mayap a balita ning kekatamo pong kaligtasan. Muli po, good morning sa inyong lahat. Kumusta tamo po? Mayap ko muna man po. God is good. All the time, God is good. Today, we are celebrating the memorial of Our Lady of Fatima. Kaya nandito po yung mga kapatid natin na Children of Mary Immaculate. Palakpan po natin ang ating mga kapatid na Children of Mary Immaculate. Na mamaya po, after ng last prayer after communion, mag-aalay po tayo ng bulaklak sa ating mahal na ina. There are 3 renowned apparitions na kinikilala ng inang simbahang Katolika. Isa na rito po ay ang Our Lady of Guadalupe sa Mexico. Kay Saint John Diego. Pangalawa ay ang Our Lady of Lourdes sa Francia, kay Bernadette. At pangatlo ay ang ating ipinagdiriwang ngayon, Our Lady of Fatima. Doon sa Portugal, sa 3 shepherd children, sina Lucia, Jacinta at sina Francisco, calling for world peace, calling for the end of wars, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon, and most especially for the conversion of sinners. But sa lahat po ng mga apparitions na iyan, mga minamahal ko kapatid, isa lagi ang naroon. At ano yun? Please, pray the rosary. Dasalin ninyo ang Santo Rosario. Hindi do not recite. Pray. Pray the Holy Rosary. Napakahalaga po noon. Naalala ko po, ito po ang isinusulong ni the late Father Patrick Peyton, yung Family Rosary Crusade. Ano ang lagi niyang sinasabi? The family that prays together, stays together. A world at prayer is a world at peace. Yan po. Kaya napakahalaga ng pagdarasal ng Santo Rosario. Dito po sa ating parokya, every afternoon, dahil ang buwan ng Mayo ay buwan din po ng ating mahal na ina, meron po tayong pagdarasal ng Rosario dito sa ating parokya, sa pangunguna po ng ating mga Children of Mary Immaculate. Napakalaga po ng pagdarasal ng Rosario. Bakit? Because the Rosary is the school of Mary. And she is our teacher. She is our teacher. And being Mary as our teacher, what lesson can we learn from the life of Mary being our teacher? Isa na pinakamahalaga at ano yun? That Mary is the first disciple of Jesus. Siyang unang naging disipulo ng ating Panginoon. Bago ang 12 na tinawag niya na sumunod at tumango para kay Jesus, na una nang tumango
at sumunod si Maria para sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, alam natin yung the fiat of Mary. I am the lowly handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Ano po? Kinikilala natin siya bilang natatangi at unang disipulo ng ating Panginoon. In fact, si Saint Augustine sabi niya, she is the Theotokos. Anong ibig sabihin ng Theotokos? Theotokos, God-bearer. Na si Maria, hindi lang nagdalang tao, kundi siya rin ay nagdalang Diyos. That before Mary conceived Jesus in her womb, she first conceived Jesus in her heart, sa kanyang puso. Kaya siya po ang tunay na tagasunod at unang naging alagad ng ating Panginoon. And I got my inspiration kagabi before going to bed. Yung sa ating pagninilay-nilay ngayon, yung the old musical play entitled Godspell, na yung awitin na itinuro sa amin when we were in college, yung awit na day by day. Day by day. Ano po? That if we want to grow in Christian discipleship just like Jesus, we have to experience these three things. Una, to see the Lord more clearly. Pangalawa, to love the Lord more dearly. At pangatlo, to follow the Lord more nearly, day by day. Una, to become a Christian disciple just like Mary, to see the Lord more clearly, ay ano? Who doesn't want to see the Lord more clearly? Lahat tayo, gusto naman nating makita ang Panginoon. Kaya nga po kapag may nababalitaan tayong mga aparisyon, lahat tayo, nagkakandara pa tayo. No po, para makita, masaksihan, no po, ang mga aparisyon na ito, katulad ng mga aparisyon ng ating mahal na ina. But kung tutuusin mga kapatid, more than our desire to see the Lord more clearly, Mama Mary invites us to listen more intently to Jesus. Not only to see Him more clearly, but to listen to Him more intently, more attentively. Bakit? Kasi po the true test of discipleship is listening. Oo, papasok ka sa simbahan because we want to talk to God. But more than the talking, ang hinihingi ay listening. Listening. Why? Because in prayer, we do not change the mind of God. Because in prayer, we do not change the decision of God. It is prayer that changes us na para ano? To submit ourselves to the plan at kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoon. Tayo po ang binabago ng Diyos. Hindi siya ang ating binabago. Kaya nga si Maria, yung fiat niya, ang kagustuhan mong siyang masunod. Perhaps marami akong di naiintindihan. Pero sige lang. Ako ang iyong abang lingkod. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong kalooban. That is listening. More than the desire to see the Lord more clearly.
Pangalawa, it is to love the Lord more dearly. We all love the Lord. Sino bang hindi? Lahat tayo nagmamahal sa Diyos. Hindi ba? Kung tatanungin ko kung ngayon, sino nagmamahal sa Diyos? Lahat tayo. No po? Magtatas ng kamay, dalawang paa. Because we all love the Lord. No po? Lahat tayo eh. But to love the Lord is, just like Mama Mary, is to stay with the Lord. To love the Lord for Mama Mary is also to remain with the Lord. Manatili. May dalawang alagad, lumapit kay Jesus, Lord, where are you staying? And the Lord said to them, come and see. Come and see does that mean, come, tignan nyo kung saan ako nakatira, kung anong itsura ng bahay ko, kung saan ang address ko. Hindi. Come and see means, come and stay with me. Come and stay with me. In short, to love the Lord more dearly, just like Mama Mary, is to stay with the Lord. No matter what. Ibig sabihin, walang iwanan. Mama Mary stayed and remained with Jesus up to the final breath of her son. Kaya nga ang huling titulo ni Maria at Mary at the foot of the cross. Ano po? Mary at the foot of the cross. She stayed with her son. Kaya meron pang titulo, yung lapieta. Ano po? Nasa kandungan ang lupaypay at patay na katawan ng kanyang anak. Lapieta. It's an Italian word. Ano po? With pity, with compassion. Yan ang lapieta. Mga kapatid, to love the Lord is not only to stay and to remain in the Lord, with the Lord, only when things are good and beautiful. But to stay with the Lord is after seeing the worst in anything and everything in following Jesus, and yet we will stay just like Mary at the foot of the cross. I will remain. I will stay. Hindi kita iiwan. Why? Because the call of discipleship is a relationship. It is a relationship. Not only to fall in love, but to sustain that love. To sustain. Minsan may lumapit, Among, okay lang ba kung magsisimba ako, kung feel ko lang? Kasi po, napaka-hipokrito ko naman kung papasok ako sa simbahan, magsisimba ako dahil hindi ko feel. Tapos wala akong gana. Okay lang ba yon? Anong sagot? Sabi ko, sa palagay mo ba nung bata ka, sa palagay mo ba nung sanggol ka, feel ba lagi ng mga magulang mo ang gigising ng hating gabi, this oras ng gabi, para pagtimpla ka ng gatas, para palitan ng lampin mo, para paghele ka, dahil di ka makatulog. Feel ba yun lagi ng mga magulang nyo? Magulang mo? Kayo po mga magulang. O, sa totoo lang, feel ba nyo lagi yon? Pagod din kayo, gusto rin yung matulog. Gusto rin magpahinga, pero gigising at gigising din kayo, pa rin kayo. Bakit? Mahal ninyo mga anak nyo eh. Mahal ninyo. Gigising at gigising pa rin kayo. Love is not a feeling. It is not a feeling. But it is an
act of the will. Even if you don't feel like doing it, and yet you will still do it anyway. Gagawin at gagawin pa rin ninyo. Bakit? Yun ang pagmamahal eh. Discipleship is an act of the will ng may pagmamahal, gaya ni Maria. Sa palagay ba ninyo, natutuwa, masaya ang ina na ang kanyang anak ay nagdurusa? Hindi po. When Jesus died on the cross, Mary also died with Jesus on the cross. Dahil ang hirap, pasakit, pag-uusig na dinanas ng kanyang ama, naranasan din ni Maria. Kaya kayo po, alam niyo yun, kapag may sakit yung mga anak ninyo, ang anak lang man ninyong may sakit, kahit kayo, parang may sakit na rin kayo, di ba? Kung ano nararamdaman ng anak nyo, parang ramdam na rin ninyo. At sinasabi pa nga ninyo, parang, sana ako na lang nagkasakit, hindi na ang anak ko. Kung ako kakayanin ko, sana hindi na sila. Ang maghirap ang inyong mga anak, hindi nyo gusto yun eh. Kahit akuin ninyo, gagawin at gagawin ninyo para sa inyong minamahal. That is love. That is staying in love. Not only to love the Lord more dearly, but to stay with the Lord always. And finally, to follow the Lord more nearly. Lahat naman tayo gusto makasunod sa Panginoon. Lahat naman tayo. Sino bang hindi? Kaya nga tawag sa atin Kristiyano, because we are all followers of Jesus. Pero ang pagsunod kay Jesus, anong kailangan? Buo. Buo. Hindi tingi. Hindi rin pwedeng half-hearted. Sige, Panginoon, susunod ako sa iyo. Yung 40% ibibigay ko sa iyo. O kaya 60% sa iyo. Pero yung 40, akin na. Akin na yun. Hindi po. Dapat buo. Hindi sala sa lamig, sala sa init. Po? Kaya sabi nga in the Acts of the Apostles, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yan ang pagsunod sa ating Panginoon. Po? Kaya ipagdasal natin sa banal na misa ngayon, katulad ng ating mahal na ina. Po? Lahat binata ng ating mahal na ina. Po. Hanggang sa bandang huli, ibinigay niya ang lahat-lahat para sa kanyang anak. Kung bubuksan natin ang puso ni Maria sa oras na ito, at ang tanong ay, Mama Mary, what is life for you? Isa lang yung sasagot niya. Life for me is Jesus. Only Jesus. And always Jesus. Why? Because Mama Mary of Our Lady of Fatima is the first disciple of Jesus. Amen po. Ay, naku, palakpakan po natin ang ating mahal na ina. Talakad tanan po. Ing pagkibat tamo, ari ning ligaya, lawan mo, ing kabilyan mi. Ulitan tayo po. O lubos mayupayang Diyos, balikdan mo ring inampun mong anak, lalong-lalo na ingkya kaming Papa,
ding obispumi at pari. Ipagkaloob mong tayranda kami king obra ning hustisya at king pamanatiling karapat-dapat king lugod mo. Ipanalangin mi keka o Ginoo. O Ginoo ning katutuan at katimawan, maging inspirasyon da kasana ring pambansa at popular ming pamuntok. Tayrandesa ing karelang balayan, king bayong kalungkutan, nune king lalo pang maragul a katarungan at kalayan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. O Ginoong Jesus, ipagkalugme ing kekang espiritu, karing dakal a makabuklat palad a kayanakan, awsan mong sumuyong lubusan king pamagtagulaling Kristiyano, ipanalangin ni keka o Ginoo. O maya Pagino, pakalulwan mo ring daralan kasakitan, ding masakit, ding mikapinsala, ding makasukol at ding mamamate. Ipakit mo sa karela ing kekang kayapan at upaya, ipanalangin ni keka o Ginoo. Tanggapana sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo. Iuli no sana king kayaryan ng maligaya ring kapatad tamong mayango na biye. Ipagkalam na sana ing kapag nasanda ring pamisa. Ipanalangin tala king Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Oig pa, mitipong keke, tiking kasalpantayanan at lugod, bandamdaman ning mensahe, ning pakamalan mong anak. Tanggapan mo, sana rin kaya kaming panalangin, king nipnong kapakumbaban, kalupa na ning kekang Indu, ing na Birhen ning Fatima, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Manalangin kay kapatid banin kakot kay kayong daon matanggap yara paning Diyos igpang mayupayan tutu. Tanggapanan sana ng Ginoo ning taong karing
Awig paming miglalang, pagkirandaman mo sana, ring kay kaming kayadwanan, at deteng kay kaming ayin, pabanalan mo laking altar mo, ngeni at manggaman king alanangga. Ingginuyang mantabe kay kayo, itasyula rin puso yu. Salamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati. At numan ka rin awig pa, Diyos king alanangga, at lubos mayupaya. Impangayat sumuyang babyedalan, king masalag ng pangako, ning bye, alang kapupusan kay kengan ulinita. Kamberi sa blangkoro ding anghel karim banwa. Darilit ming kang ligaya, layon makyabe kami king alantok na dang pamamaya kapuryan keka, at abeyabe, ngamingan sasabi. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos ng paya, mo yung banwating yato ang ligaya mo, o sana kay kakatas-katasan, o niyang daratang kilagyunin Ginoo, o sana kay kakatas-katasan. Tunay kapin banalawig pa, sibol na kaning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sana reting ngayon king ambuning espiritu umuban para kay kami, magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayam mi daon ko sa lubking pamaylas at kamatayan na king waning tinape, pirasone. Binyene ka rin disipulos na at ngana, kuwanan niya itikong anat kanan niya, iting ka na akong katawan na mi daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan kingwa na ingkalis, pesa lamatanak at pinuri, binyan na ingkalis ka rin disipulos na't ngana. Kunan niya iti ko nga na't minum ko kaniti, iting kalis ting kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ami bubu para kekay wat para kaning sablang tao, banketa, mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaga na kanyo, kanako. Ing misteryo ning kekatang kasal pantayanan. Inyang ini gagana at miyong mapamakalulungig pa ang kamatayan at pamanyubli ng mebyening anak mo. Daran miya kaya ting tinapi ning biyeting kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo. Ban sumuyo keka. Mapakumbabami mo naman pagamuha mong ikamingan misulusulo. King katawan at daya ng Kristo. Ing tipuna na kami ang tingmetong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa. Ing banal kapulungan mong makalaganap, mabilog ayato. Ban may ganap yaking lugod. Muna, kambe ng Leo, yung kay kaming Santo Papa. I Florentino, yung kay kaming kaluguran na Orsobispo. I Pasiano, yung kay kaming Obispo Emerito. Yung sablang pari at magpari at lalong-lalo na. Ing pakamalan mong komunidad, parangal, king kang Indo, ing na Birhen ning Fatima, kaniting mismong Aldo, ning mumuna ng diling aparisyon. Ganakan mula naman po, o pa. Ding kapatid ming minuna ng pepaynawa at atsuna siping mo. Tanggapan mo king maligaya mong harapan,
pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialan angga. Man kambening no na Birhen Maria, induna ning Diyos, kambering sa blang apostoles at santos sa tinupad, king malmong kaburian, king kekabanan ning panahon, upurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal a spiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alan angga. Abi-abi tayo ngayon ikanta, ing pami. Igpami at yung abanwa, isang panyay lagyo mo, datang kaya kami kayariyan mo. Ipamintuan ng log mo, kaya tisuli pantiban mo. Ingka ka nang aldo-aldo, biyang kaya kami tingaldo ngeni. At ipatawad mo, kaya kami rin sana higeka. Anti pa matawad mo, kalimig ka sana kaya kami. Mga yamu kaya pa isa, itukso. Inikapos mo kami, king Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon bi. Banking kasaupanin kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas sa lang kasasangkulan, king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. ulit kaya kayong kayarian at yung kayo payan ng koning ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi kay Renke ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yung babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan na niya kang banal na kapulungan, at pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibye at mag-ari, manggaman king ala na angga, ing kapayapanan ng Ginoo, yang mantabe po kay kayungan, pakit tapong ining mi kakametong tamo, king kapayapan na pong Kristo. Kapayapan, kay kayungan po, Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng Yato, pakalugman mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng Yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng Yato, ibiyang mo kaya kami ng kapayapan. kalugurang kapatad nyo, ing kordero ng Diyos ang milalako, king kasalanan na ningyato. Mapalad tamo itang me kumbirat tanggap, king kayang banal ako munyon. Itamungan, Ginoo, manan sa ating katawan at dahil ng Kristus at sa nakatasan, nagaking biye, alanangga. Katawan ng Kristo,
Talakad tam. Manalangin tam. O Ginoo, masaya kami karing sakramento mo at adwan mi ing pakalulu mo. Ngening parangalan miya, ing kapigaganakan king Nona Birhen Maria, king ing kasalpantayanan ng panglugod na. Agyagana kami sanang lalong tapat sumuyo, king obra ning kaligtasan, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Gampanantaya po ngeni, ing kadwandake, ning kikatamong selebrasyon, alang aliwano ne, impamag-ale bulaklak, king kikatamong indong Birhen ning Fatima. Magkantatamo pong dalit, king Nona Birhen Maria. Ing Reynang matas diri, Ausa Mia Virgenindo, malugot kekeng tutu, ing nalise amamuri, ing Reynang matas diri, Ausa Mia
Birhenindo, malugot, kekeng tutu. Bapo Maria, mipno kaging grasya, inginong Diyos at tsukeka, non kaaring sablang babay, at mo niya pa naman imbungan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, panalain niyo kami ikay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan niya. Indong Birhen ng Fatima, ingke kaming Hindu, at ingindu ng Santa Iglesia, ipanalangin mo kami. Palakpakan tayo po, ingindong Birhen ng Fatima. Inginu, yang mantabe kay kayungan, at bendisyonan na kayo, ning may paingin ng Diyos, ning igpaanak, at Espiritu Santo. Meta naging kapayapan, ni Biebie, kalupa na ning kay katamong indong Birhen ning Fatima. Salamat. Good morning, kay kayungan po.